Lamsogo friends nirokni bagai government job India government ni bukhakte kaisa railway ni tei sokai mane or jaga jotonw apply khlaiwi manai graduation simple graduation ke apply khlaiwi manai tei undergraduate rogu apply khlaiwi manai je graduation ongya khorogu engge bo francing khlai manai engge 14 September 2024 ni siming sengjagai close khlaijangnai application 13 October 2024 ni 12ta somoy hayo horni 12ta somoyo apply khlaigani stop khaijangnai asuk jara somoy tongnai vacancy rok ke tabo graduation level ni omo kaisa chief commercial cum ticket supervisor ni go level 6 o tongnai salary tongnai 35400 ni siming salary start khaijangnai ei tabo ni medical standard tongani nanai B2 engke age limit 18 years ni siming 36 years orang ke apply khlaiwi manai total vacancy or jaga je chief commercial post ni go hongke 1736 jona post najangnai joto je omo SC ST rohi khakja kari joto no ro jaga khlaiwi manai te station master ni go 6 level tongnai 35400 ni siming beton chengjangnai te 18 years ni siming 36 years te post ni tongnai 19994 vacancy tongnai good train manager bob level 5 29200 ni siming salary chengjanai 3144 jona vacancy tongnai junior account assistant cum typist ni go tongnai 18 years te salary inge 29200 salary thing behaino te 18 years ni siming 36 years ora 1560 jona vacancy tongnai or jaga khakjak omo hai SC ST roni bagai hi khakjak kare hani bagai je selection nangnai borong omo hi manai ta engge senior clerk cum typist 29200 salary dongnai vacancy 732 jona total vacancy hinke 8113 jona vacancy dongnai te relaxation rok hinke na je government rule tongma haikene je 5 bosor hai je tongmani 5 bosor nung oma hai SST roni bagai hinge relaxation babu tongnai ngete nirokni medical standard tongani nangnai distance vision tak hachalona haigani go 106/9 ni siming te 6/9 oma hai without glass oma hai chosma sara kebu oma hai ke nirok mokol ni power no nge night vision rok oma hai joto no jaga nirok bunai gi neledi jeni rona omo hai engkai tong hangke eligible ngai medical standard ni go essential qualification nangke tisipron sawi pe ha nirok apply khayani hinge SD rok ni bagai SC ST ex serviceman PWD female transgender minority or economically backward class rok ni bagai hinge 250 rupees payment ma khainai application fee ni bagai solve refunded during deducting bank charge as applicable on appearing in CBT exam ni bagai te bono refund bu khairo jafinai ngate only candidate who attend CBT will get a refund of their examination fee as mentioned above. Recruitment process for details please refer to CNE kete pun website process or jaga ni rona ang website rog roi ronai nirok be apply khlaijanai bo francing khlaijanai ke 14 September 2024 ni siming apply khlai manai je jani ja ma hai ke website rog roi rojak tongo RRB ni je railway ni je state kaisa ni website obo nirok haigai khlai manai apply khlaijanai tabo Ahmedabad ni boroni website or jaga www.rrbad.gov.in omo hai roke dongo te chennai ni roni mai ke boroni joto ne je website ban jani jani state ni roi rojak dongo ngani rok Tripura ni ngai bu je omo hai boro jaga state go apply khainai omo hai roke apply khai mane exam tor jaga je joto jaga go exam rok nai nge je eligible ngai rong ke joto apply khlai gi nirok ni experience rohi te mung sane nangya sudo nirok ni graduation pass angke nirok apply khlai manai engke naisingkai tonglai de 14 September 2024 nirok apply khlai manai engke mo kaisa belai kene nioni bagai chance kaha je central gov ni ne naisingkai tongnai roni bagai nirok or jaga experience rohi bo nangya tangba hani bagai belai kene non technical popular category somo ke kaisa nirok technical ITI rohi bo hai roki musa nangya hani bagai nirok apply khaigani joton apply khlai de nirok ni or jaga ne sujok tongo tabok je experience sara roni bagai hinke tabo ITI sara roni bagai
Engke je channel Kwtal khongke subscribe khai tong rolai different song nirok no ma ke daily nang update tobai fainai government job ungtang private job ungtang channel bisuk tin jotono nugui manai channel by jephro kerengui tong lai di engke te private update no engke private job ni update no engke nirok phungai ke search khai nai di channel Tripura job se ke dinok de so tono nugui manai horo che nirok no update do haine bagai nirok phungai ke search khai nai di om haida engke tini ne omo update ingka sengna tini rok SSGD ni no apply khai gani waso itu hangke apply SSGD ni bu already apply khai mangi tong tabo ni rok apply khai di bono bu bang vacancy ekdom kwbangma ni rok border security post ni o jaga ni BSF ni go 15000 hai vacancy dong nai engke om hai CSF 60000 vacancy ekdom kwbang ni tongo tabo SSGD ni go bobo last date ingke tabo 14 tarik ni sing 14 tarik jora Oktober ni 11 সময় jora tongnai last date boke orke application fee rohin nangyan rok joton apply klai manai age limit ingke 18 years ni siming 23 years jora hapone relaxation tonai 25 years jora ingke 28 jora rok ingke nirok apply klai manai bonake nirok no video description no link roi ronai nirok apply klai gane te SSC dinner apply khai gani himasok tonai rok uni wise phone registration khaje ko angke bike registration khai nang bono nirok no phunugui ronai process rok angke nirok next video ko nugui manai je sekang pula registration OTR registration khai nai rok angke login khai direct na klai manai tak angke live photo rok ti saga nang live photo kahangke ti sagla angke nirok reject ni akanai jodi live photo ti samani ko kahangke ti sayang la angke reject rok ngai thana angni rok no bono phunugui ronai next video ko SSC ni bike apply khai nai bo haini no ingke tini update asing nang sinai friends ongni rok no next video ko SSGD ni bagai tobai phai tong jotono naising ti tei hambai